Henri Konan Bedie ukomeye mu bazahiganwa na perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara mu itora rya perezida yahamagariye imyigaragambyo yo kumubuza gushaka manda ya gatatu abahanganye nawe basanga inyuranyije n'itegeko nshinga. Inzovu amagana zapfuye muri Botswana muri uyu mwaka bikaba byarahangayikishije abaharanira kubungabunga amashyamba n'inyamaswa ziyabamo. Abategetsi batangaje ko zazize ubumara bwaturutse mu mazi. Polisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye gusaka abantu ku mihanda igamije kurwanya ishimutwa ry'abagore. Bamwe mu bakekwaho kubatwara, kubashimuta no kubafata ku ngufu ni abatwara za taxi mu buryo bunyuranije n'amategeko. Abakristo b'abanyangora ibihumbi ejo bari mu misa yasomewe hanze i Rwanda ubwo kiliziya zongeraga gukora ku nshuro ya mbere mu mezi 6 biturutse ku cyorezo cya virusi ya corona. Naho muri Mauritania ejo ku cyumweru imyuzure yarenze imihanda yo mu murwa mukuru Nouakchott nyuma y'imvura yaguye ijoro ryose igasiga ibice bituranye mu bwigunge kandi igahagarika imodoka.